Kapitang Inteng. Marikwanang, daytoy inutang ko kan kaita, ilistam itinagan ko, Wen maray, day talagayam. Kat no umay umutang ni Inteng, itinagan na ti pangilistaam. Jak pagtipunan. Saan, maray? Sabali ti utang na, sabali mat kanya. No kasta, pag sinaag tilistaan niyaw. Wen maray, tadimot ngamin mangkad iti pagbayad ko. Isupay ti kaadwan ti utangan. Sige maray, manipod ita, pag sinaag tilistaan niyaw. Wen maray, makaamumutan amang bayad to iti utang na. Ingat orasain. Ni, itay ka pa adamag iti oras, Chip. Magalas 12 na. Mapanak nga ro din mangal daw iti balay dangkel ko nga intay. Saan ka na makipila dito paradaan? Madamdaman taon. Naimas nga minti si Dani di balay dangay. Siya nga ro tiyagpila na. Ang kala nga, takalpasan na mga anak, agpalpahak pa Ay, naimbagkin ka, Chip. Asidag lang ti balay da Uncle Mau apakipanganam. Una. Magantay ko raw. Ha? Agay-ayabon ni Uncle ka. Inakaon. Ay, mangantayaon. Ay, gure ka. Ha? Palap dandak ni agtugaw dito yung kay. Agure nga rod. Ay, jakon makauray. Na. Mabisina kaon. Nay, agas asok day tadigo ti karne ti manok kaon. Ay, na. At tugaw tayon, Ay, mabisina ko na talaga. Up. Saan ka pa amang kutsara ko raw? Ay, ramanak lang matidigaw. Na. Inteng, agkinwenta tantaw. Ha? Ay, win. Kanya lakit din. Kinwinta kayo pa? Wen siya tigimatang iti Ricardo. Manumot je Ricardo ang ginatang ko. Mabit lang, tay listak. Na. Bawang, 5 pesos. Na. Paminta, 5 pesos. Ilistampay, antay? Wen tapno sigurado. Aguray, agkwinta akmat. Jay pinardita amanok ko. Tarakan ko day. Bayad na day ke 2 gasot. Asin. Ginatang ko day. Aguray ka. Siyak pa'y ti agkwenta. Na. Saan ka asuming singay? Maariwang akon. Ayan nandiyan kong kwintaan. Mabisina kaon. Mangantayon na. Payanas kan nga kinwinta kayo pa. Saan kayo matakastay day? Yakla ko man na panakipanganan. Nay, kwarag. Nagpamaya. Asino ti kasarsaritan? Kasarsarita ka ito'y bagay. Tataba daw. Naggapuwa kiti balay tanggal ka. Makipanganak ko ma. Agkwin-kwinin tada mataging gayta. Di naklatultuladain. Nalpasa ko na nangan. Hey. Nabsugakan. Maturog aklangan. Dito'y indayon. Dito'y sirok ti mangga. Sumot laga mamay tiisam ma. Nabusog kagayam. Ay, katuwin mo ta. Nalaing gayam ni tuyang ko ngaglutaw. Dinigwan na papaya ko naman. Ha? Dinigwan apapaya laang ti sidayaw? Una, dinigwan ni Nana Matuyang ti sangadram adigaw jay papaya. Iswa nagkanas. Ay, dinigwan na karni ti manok ti sidaan daang gail. Ang mabayag dan sapay amangan. Tamadama pay lang ti panagkwintada. Kaya't mo asawain, agre-re-re Uncle Mo kananti mabanang? Wine, agkinkwinin tada nga ro di ti ginatang da. Nituyang ka, sana pulos nga agre-re, kwarag. Jak topay ikik ka ni ti igatang na ti kanan may. Mayat latamay, naragsa. Marikwanan, nagtupo gaya manday ta imulam asayutay di ta arubayan ti tirsina. Wan, adan bunga na Ayan na ngay. Ijay nga to, tinagbungaan na. Nay, adungag paiso ti bunga na. Jakmat nga rod mapuros ta na nga to. Mabalin asuk dalekon maray. Imbag lang adda si daan mikin ni badung ka. Sika talaga ti karo, baka na isam nga agsukdal. Siyak lang ay maray.
Inibus mo asinukdal dagiti bunga ti mulak a papaya di talikod. Saan laang matasyak tinangibaws? Awan sa bali a mapanmang sukdal no sana si ka, maray. Inaldaw kamat ngamin nga umay mangala. Ay, siyak gayam tinakaibaws, maray. Jakto pa'y naramramanan. Aya, ay na, mabain akaw. Jaksan maiparangday tiropaken ka. Demon kanluban day taro pambaba ni tiday ta mapispisang akarton na paypay mo. Ay, sabagay mo't di amaray. Ay, sapay planok apurusin amin abunga day tamulam asayutay. Ipaulim langan ka ni kabadong tanay nagnataw. Masangon na mo't aya. Apay asaan na amasangaw. Kat adalaang mo't ijay anakaindayon. Ay sos, agawid tumanunday jay numabisin. Kat kasanom nga rod amaala da kita bunga ti sayote. Kartibo kun aday to'y puon na, Naa. sa guyod-guyudan. Naa, di pa'y kat matayan day ti mula ka sayote. Ay mabiit laang. Ni kwarog laang ti ibaon ko nga umulay. Nakatugaw da laang mo't ijay paradaan da. Magkada kayo kinitata ba daw? Tasan kayo nga agquin-quin ninta itigatangin nyo akanan niyaw. Wen, nga main saan kami agumat gatang. Dumaw-dawat kami laang. Ha? Kas daytoy inulim abunga ti sayuti ni Marikwanang. Libre laang daytoy kwaraw. Kasano ngayon ton sumarunaw? Pagdawatan nyo manan iti sidain niyaw. Nagado ka aruba pagdawatan. Sana kas kadaan tim kan Uncle Mau. Agquin-quin nintada. Ay, pirmi Kwintahan da amin na ginatang da. Ay, da kami kinibadong kao. Dumaw-dawat kami laeng. Iso nga awan tirumbang akwintaan may. Nagado di ta pagdawatan. Ay napsugak Tumakder ka dita. Tainawam dagito'y nanganam. Pakiinaw mo Ay naglaing kan. Di kan tupay timulong ang nagluto. Kinuwentampay amin abingay mo iti sidaan. Oras si kamay. Ultimo kabasitan asibuyas ken bawang. Enraman mo pa'y akwininta. Overpricing ka. Na, anya nga overprice. Nagbasit la bawang, imbagam atin pisaos. Ay, nakarkaro ka pa'y nga agpresyo inteng. Asin laang anaaramat iti sidaan. Preniswam matan iti sang apulo apisos. Kat basit laang matjay na usar. Di nga pinag-tricycle ka o gimatang Nag-tricycle ka ayamat. Nag-tricycle la katawan matla ko ni Marikwanang nga asin. Kat inraman mo pa'y jay pinag-tricycle mo. Si kantumuten ti gumatang iti pangrabyanta. Na, apay asyak. Si Kangay. Dakdakkel ti bingay kaw, iti pinangaldawan ta. So adi nakluklukwen. Ay saan na mabalain? Agkinwin tata anaimbag. Sa anak apalugikan ka. Sa anak mo't napalugi? Ay kwinta ag amin ang magastos ko. Nangikabila kun ay iti calculator ko. Marito yan. Anya ti aramidam. Ukisak man da ito'y sayo ti asidaan mi kinibadong ka umaray. Nakapasyar ka man? Umayak man bumulod iti calculator mo no adda. Anuam ngay maray? Agnegosyo ka matan. Saan? Pagkwentak laeng. Nadakamat kat ni Kwaraw nga agkwin-kwininta kayo kanukin ni Kapitan kadagiti gat-gatangan nyo amakan. Isumat ngamin tinangirugay. Kastaya, maray. Wen maray, ultimo asay kwentaan na. Adda calculator ko maray, ngamjak amon no adda pa'y bateryana. Ay, sapay la kumaa, tamabalin pa'y laang. Mabiit laang, tainak alaang. Apay, kalkalpas mo anangan, paray. Apay, gaputan na kaingat, kalkalpas ang nanganay. Madama pa lang ti panaggisgisan nito yung kaw, paray. Ay, mangig mo dito'y ayan ta? Hikit mangag ko, paray. Maangot kunto pa yung lulutun na. Nagbanglaw. Paray,
Agbingbingay kayo mat ni Marituyang iti gastos iti kang kaninyo. Ha? Agbingbingay? Ay, saan paray? Apay, da kayo ken ni Maribanang agbingbingay kayaw. Una, nakwinta unay ni Banang. Ay, narigat na dayta paray. Jak amukan ko na. Kaya't na lang nga sa wine, saan nakaunay adungdungway ni Maribanang nukasta. Ha? Nga ta? Ay, kitwin na paray. Amaw, nituyang kaw. Ti panang dungo na kanya. Nasurok asa nga gasot a porsintaw. Ay, buti ka pa. Ay, kitwin mo't Iso nga uray no papayakin sa'yo tila ang tilutlutwin na si Dan May. Naragsaka kaon. Kat sana nga agreklamaw. Tamo kadungdungon na nituyang kaw paray. Ay, sana all. Kasken nituyang mo paray. Apay maray, kaslada birbiro kam dito'y tersinak. Pangal daw nga minon, maray. Kat apay kumano pangal daw. Ingkan agawid ka antay kaglutaw. Ay, agkit-kita ak nga raw iti mabalin a pagsangwan may kinibadong kaw. Dito'y latersinak ti umay mo pagdiskitaran iti sidaan nyo kinibadong mo. Idiin mo na inibus mo dagiti bunga ti mula ka papaya. Iti maikadwa jay bunga ti sayote. Ita, anyamanon. Ay namaray, di ka kadiunay akong ungay. Nay, adagayam mulam abins, maray. Taltalo pa'y laang ti bunga na dayta. Kan kasing agong ungar. Dawati kong dagiti bunga na. Imbagla alao kak iti sardinas, maray. Dagitoy nga inutang ko kagawad ket ilistam iji batog tinagan ko Uwan anya. Agsabali gayam tilistaan nyo adwa ka ni Maribanang. Di kagda nagkagawad. Tano maalak ti honoraryum ka. Agbayadak adagus. Nagatid dog yung utang ni Maribanang, kapitan. Kita am tilistaan na Ay sus, nagatid dugan ti utang na. Mabayadan na nga tada kita. Nasket na bayadan na utang kulat ti bayadak. Pangalaan na nga iti pagbayad na. Makaamon tumbutin No saan na amabayadan da iti utang na itilas o ti makalawas, ipablaak ko tinagan na di ti sangwanan ti tersinak. Apay kastaitan, kat saan mo't iday? Saan iday, kapitan? Tanasing putak pay laang. Ngam ita, tanaong takon, kastan ti aramidag. Maibabain ni Banang kasta? Kapilitan kapitan. Tapno mapilitan nga agbayad kadagiti utang na. Nungay siya, ti saan na makabayad? O di pabla ako matinagan mo. Uray siya ti kapitan? Wan! Uray pa asino no nakautang dito tersinak. Kat saan nga agbayad? Ay ipabla ako lat tinagan na Sa kunto suratan iti ngato na iti wanted. Kasla kriminal mo't. At danto pa ituloy na, di baba na, kapitan. Anya ngay? Wanted, ijay nga to tinagan na. Kat ijay mo't baba tinagan na, isurat ko tay, saan ang makabaybayan iti utang na. Mangan manayin ti tao. Nagmayatin ti kastoy abiyak. Sige, mangan kalatamanin badong, oray awan inararamid mo. Talaga nga awan babain mo. Nagpuskol ti rupam, aday talamang mangan ter aramidam. Ayunay kamot tentuyang. Nakaisem kamay. Ang nagsasakit mo't dagiti bagbagam. Nasakit kang ka, dagiti bagbagak. Kita man da ito inluto masidain. Sang atimba manan ti digunan. Anya ngay da ito asidain. Di ka nagreklamo, tawan mo titultulong mo. Adda ka laang ijay nga agin indayawn. Ay, kita man, no niya da ito inlutom akadigdigaw. Nagdadakkel mo na nataltal alaya. Adda laok dayta. Kita At dalaw na silay. Ay, naggasangan ngay. Ano sama? Tano adda ko maitid mo nga igatang ko itinaimas asidaan. Di saan ko maakas tati sidaan ta ita. Ay,
Mano ay ti kasapulam. Taig kang kamanlangay. Tapno saan apuros kadigdigaw ti sidsidain ta. Kasta, mangtad ka iti igatang ka. Tasyak lang aruden ti para lutaw. Awan pa'y met mailutok asidaan. Iso amangtad ka iti igatang ko iti lutwal. Chip, umay mo kita ang tinagan ni Antim Abanang Ayan na. Day taaman na nakasurat di tasangwanan ti Tersina ni kagawad ko anang. Kita. Ala, unhag pa isaw. Nakasurat tinagan ni Antik dita. Kat, wanted? Imbag tawan nagan ka. Ay, imbag tawan mo't nagan ka. Ay, agbaybayadak namin iti utang ka. Kwarog, anya nga rudan ti aramidag ita. Tanaka-display mo't tantinagan ko ijay Tersena ni Marikuanang. Hindi ang kagbayadan iti utang mo. Pangalaak nga iti pagbayad ko. Kat adamot amin ka ni uncle mo ti kwarta. Ay, day takot nga may tanalaing kayo nga agutang. Ay, inteng. Bayadam mo't aja utang ko ka ni Marikuanang. Unang kail, tapno mairisan jay nagan na ijay anakalista. Ay, wen, kababa no ado ti makabasa. Nakwinta ka ngamin unay. Ultimo Ricardo Abasit, kwintaem. Sige, saan ako nga agkwenta? Basta in kabayadan dya utang ko, iti Tersena ni Marikuanang. Sikat ti ibaon ko kwarog. Sikat ti mapanmang bayad. Tagluto ni Antem iti pangaldawan tayaw. Ay, unang kail, inakbayadan nga raod. Ibagam nga irisen nan dyan nagan ko iti listaan Sinurata kon iti paid, jay batog tinagan ni Antimbanang kwarog. Dakdakelin jay paid, ngem jay nagan na. Mayat nga tadaitan, kagawad. Katuan awanan ti utang ni Antim. Sikalangan ti adda utang na. Ha? Nada pa yung utang ka? Jakmat na basa tinagan ko yung listaan. Anya nga awan, day tangay nagdakkelan di ta baba Nagan ko dayta? Ay, jak samot amon ti agbasa. Ultimo nagan ka, jak mabasan. Ay agbayad kan, day tamanen ti palusot mo. Maray, nakabayad akon iti utang ko Wen, Maray, imay nagbayad ni Kwarog. Nimutla ka di inteng tinangbayad. Iso ajay baro alistaan. Pagtipon namon tinagan mi kan ni inteng. Kasta? Wen, Maray. Ngamen, ni inteng to timang bayad kadag iti mautang may. Ay nanabanang. Saan kayo amarigatan no agdinanggay kayo kin ni Kapitan iti amin abanan? Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jonah Rebotazo. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.